Ka JSU sengkemi menta kalapan bena balasha ka sengi ka aru pratrik ujemang kan penlong ya ka jingshong kelan mungor ban persha namar ka jingbom yo Klas ki Khynnah hapo rilom jantia ya ka ni ka jingshong kelan mungor an penlong halat college kyang nang ba ha kapor khabi bejim step kumta ka seng kala karpat ya baro ki Khynnah ki bompat yo Klas ba di ki kemi ki kpa bakin wani shimenta khnang ba ka Iakhih kan long ka basaiso Nakalyang ka JSU kala kerpa di ka sorkar bakan jimkia ya kani kajing bomyo Klas ki Khynnah hapo rilom jantia ha kaba kalaya thu ba ki babon ki Khynnah bomyo Klas ki bawan nakayeng ka baduk kaseng hadien bakalai kendu yu chief minister ka kermen ba lala ban pen urlong ya kani kajing ajimut ban penlong no da ka Klas janmet ha kyang nang ba government high secondary school but Klas step ha government boys higher secondary school hende ka sarkar kam shim la shimkia kumba lakular Starta bersenang ya mah. Hadin pada bon ki Khynnah pure di spa ngut yu dawan mi sa office kesan wa mem yok yu like kelas aduk ni kesini mem yok admission ge lain yang berjantia student union ini udah dapat yok yu chief minister wa emgram alor gejing chief minister wa yalam do general secretary depan ni no chief minister yang memiklia wo no additional chief evening chief apa yang nambah higher secondary school pan lagi morning chief of women boys higher secondary school dekat gejing wo chief minister yuti bahai to assurance wo chief minister i wa you solve any problem what singi asmi kamu manggap teh aduk ni udah setia yang chief minister yang aduk ni dia solve any problem addition mangisngi igam nginong ilam sen mangisngi bon gi phone call so one gi bay by Khynnah yung yo Klas kamu manggap teh gini Khynnah uduk Klas siap tu bon han ki rong kamu to one gi long yung long sem uduk the din udah yo udah pun bagi Khynnah pas on newsnam yo ruti wen yang government dele ka something dele ko siap si ado ni ga singiwan nang bun gi Khynnah yung yo Klas the JSU ni ga singi depan man ga jingelang bu kerke ko ga office yang besar the chimule de go bigarai wo wi ki penman no de ga jingi ki ai jingi to open snya ga sarkar wa apan yo Klas ba in gi Khynnah yo ni the ga jingi ki go sen plan ga penman to man ni step hai ni halat college karpa dia waro gi Khynnah skor ki udah like Klas gi institution osnya bahagi one step hai ni halat college hai por khat bi je karpa gi bagi ba Khynnah le wi amlang bagi kon yo phi ne ba step open money ga sit in demonstration kani man ga kam chi ta open snya le ni ga jing snya si yo ni open snya ke sarkar to adu ne resmi kini kon ti ini wi ubara yo ni mem yo Klas ki ne liang ga sen ban se di hap chim mi ni ga sen jam ga sen le e ga assurance oro in Khynnah pure wa ne liang yo ni kat mumpuyo Klas yang pergi jingi ki dan nang penjoro ne ni sekumat ai jing sket mem kwa kan man ga jingi ki tang wayo ne liang ga sarkar adu ni gisngi mem suba ko i temban se kan man ga ni jingi ki te karpat wa the sarkar la desnya we ni kubar mo snya bah ga chim go one solution kanang wa iyo penyerap ini Khynnah yang ni the JSU ho pa ga ni proposal even the memorandum of chief minister yuti wa kat chief minister yuti wa you solve the problem tang hadu ne yo mem yi la ne te dam ban se de pon man ni ga jing ki yo ni ni jing do wa yo open mi evening shift or morning shift kam chi banta tho yi immediate solution la dang em go itu one solution go government ye go thak Klas ni Khynnah ikam sen pediang ni kata solution tu kita let's go